Helo, Rocarmajor yn ôl, wan da ni'n chwarae Minecraft yn ôl. So, da ni'n mynd y texture packs, a byddwch chi'n mynd i gael fod yn quite of hapus, os byddwch chi ddim wedi bod ar hwn. Da ni'n mynd yn Halo World, hallelujah. Ia, mae Halo yn cool, dwi'n byddwch chwarae fo ffrind fi. Nid yn rhaid yn peaceful, os dwi am texture packs trial. Start game. Dydw hwn ddim yn mynd i gallu cael ei safio oherwydd mae o beth i gael fo oherwydd dyda ni fynd i prynu fo os weithiau chi'n dallt mae yna rei o'n chi'n dallt y beth yna. Aeroplanes wedi crasio dwi yn rhan. Hwna jyst bach yma. Clefi fi yn jukebox. Iawn. Dwi ddim wedi bod yma fo mewn ffrind. Be di hwnna? Chbedde? Nawn ni'n mynd i fama, Explorers. Dwi eisiau gweld beth di peth mwr yna, sydd yn awyr. Dwi ddim yn gwybod, mae fy ffrind i di dweud ddim yn posibl i chdi fynd fyny fo. Na. Ella mae o. Dwi'n gwybod. Jyst chwarae fo'n chest bach, de. Ffrind cyffon, de. Ffrind cyffon, dwys. Yn bwyd, goro. Yn boring, ydyn di. Reit, Disgyn yn y cliffs, and I change. Reit, be di boc yma? Na, well byd yma fod yn meddwl hos dwi'n gwybod. Aha, dwi wedi ffeindio'r lle gardio yna. Reit, dwi eisiau mynd i fyny hwn. SBE cooked. You're all of my mind. Like it did my mind just to see. Ooh, I'm gonna just clock. Ooh, there you go. Clock. Clock halos. There you go. Clock. Faint gloch di? Dwi'n mynd all o'r un halos. Gynna di. Gynna halo hyn. Reit, dwi eisiau mynd i fanna. Sy'n fanna. Dwi'n bod ffordd o fynd i fewn i fanna. A oes dwi wedi. Go ffordd. Beth yw hwnna? Wool dyn da. Ia'r wool dyn. So, dos mae rhywbeth ochr arall e? Mynd i fi o'r oedd e. Dydy bobl sy'n expert o Minecraft. Jukebox. Reit, beth ochr yma?
Zeg between. Staying alive, staying alive. Staying alive. Успех. Zeg between Fideo. Да. Ja, und dann haben wir die Wände. Då får man saf. Men Laura går inte än. Nu när du får man saf gå i den. Du skjuter en gumma. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. No, dai, tu non mi piace, Falla. Vad är det falla med? Vad som stupid hon. He's a mysterious. Det var god nu. Den är cool. Så ni så det är stökare med. Så ni vill här på snö. Du tar det sen då. Nu var med. Du nu var med van. Wow. Şimdi böyle bana. Cool. Svamma bit. Trycka på arrow. Die TNT. Toen was ze zien activate your TNT. Сейчас поймали гулять, а мы мегали activate. Den där. Escaping. Varför tycker jag inte skriva nu? Du ska gå hen. Bli en kolan. Du får borta. That was kind of a misunderstanding. Oopsies. Molly, die ben er bij verder really. Of vind je? Want de bom, minder rijdt zo. Zo van man is die bom weer. Dun 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 dun. Going on a mission. In the Halo Adventure map. Nee. Ja. Right, zo. Doe de boot als toen ze blij ze ging goepen. Dat doe de boot als toen. Wel, die me doe je niet een pan met pizza. Doe de boot daar pan met pizza. Pan met pizza. Pizza. Ai, ja. Pacha.
Ja. Un i fanna, un i fanna. Dwi'n dal, dwi'n angen fire charge, mae'n siŵr. Just eisiau ffynd y ffordd i fynd i fewn. Ffynd y ffordd i fynd i fewn yn y gwylod. O, dipyn o power. Parkour, wan. Nes I ddim yn neud y parkour. Dwi'n fod yn gallu neud parkour yma wan. Fan am siŵr mae'r lle. Ia, dwi'n mynd rownd yn. Staying alive. Mae rhyw le arall yn sy'n o buggies pathetic ma de. Buggies pathetic. Ia, iawn o'r yma. Un o'r un peth, dwi'n. Iron helmet. Oh, fuck you. Iron helmet yma. Uh-oh. Oh, thank you. Reit, sa. Dwi'n mwy agos at hwnna fan. Da filin hwnna fan, ie. O, sori. Rhaid I orffan y fideo fan. So newch chi yn y fideo nesaf, so. Ta!